KYF ahut kepachetong dun si Karbi Rap Star Season 3 Final patumi kepate ponlo patumi thang ni phai kritroksi arning gita ashram pensing teron arong pathua klam ahong jalo Karbi Rap Star Season 3 Final pini arni kang sampen pangcheng ponlo labang so Karbi Rap Star Season 3 Karbi Rap Star team atum pen chepatir people si aning kan wang ason wang bom pen pining aning kan an ke thom angding anang pleng tanglo lapen la so long pining kacharap dun arni kemi production atum pen charap cheto dun si pini final mission pen pachun ponlo lapen pini labang so final along Karbi anglong adang hin pen nang chepate tun pang rumpet pen create thom do sitami pini final kachepate along kang wai pon pang rumpet pen bang chok ana tum si chepali do dun chotlo lapet ke daptak di phai kre pho ardia baki audition pado pasi pdrd di phai kre troxy ardia baki final pado pot phitlo lapen pining sinami taralang so ahong jaya long si final kachepate pangki patu pon pulo sitami ke ong par pigajo ahong jaya bang chitang dun de lasi KCS ma amai phu Chandra Singh Kru pen ke wangji aninkan phokep ke chok ahon nang thik pi pami pu pusti lamchak nang chipi dun pusi Christian teron pen nang pachini dun lapen labang so Karbi Rap Star Season 3 Final kachepa haipon atum abang abet laki ke cheksi adog I kachepa lo laki kiri hat jag dili alang like long upon laki kre troxy lapen tangka suri troxy lapen certificate isi lapen adun thu hini anong I kachepa long dun alang di sar imterang alang di point ke long laki Great truck tangka suri ke thong lapen certificate isi kijosi anong I kachepa long laki munisar nong par alang di upon laki great pho lapen tangka suri hini lapen certificate isi labang ke thom atum si chepalong don si pining anikan Karbi Rap Star Season 3 abang ke labang ke thom atum si chepa haipon lo lapen la so audition along kangkrung kang sa atum Christian Teron Season 1 Season 2 ke hai atum insai pon ang thek paklang best friend na son chamanet hey Terang high school low journey ya klang arang kang sing we chiparang non pu sing we do dang hey Charlo chot ne chi chart thang na tala ne chi thei beng vet king kam chi jorun e chi sing nang het ne phi ne phang ne phu ne phang ni suar hat nang jir het ne wi ne king pi mi up chi thei bang phun pen tek long le chi thei turn na thai au ne wi ne mix li bu be be te ring dok ring ni pen du long le ki sung song su wi ning oi ning wi la ne kai ne ka jong phan ne ne het chho jok un ei ne chi ku jer na jong hei ta mei ka kun ei ning kang lit kang thel mi pi pen jong he le chi chang ta mei ka jong pham ka chi tan ta mei ne jok kun ne cher dak cher teng jong hei ta mei ne kai dang te hiu ju dok ki lok pa mei ma jok ta ring ning tu kei non ring bo ma kai song kei ni phi ju pa ni kweng un ne chi thei jing ba dak thek ki sung a di ne ba phet ne chi thei ki bak ang rak kang ting sin ne ki hai pa mei bai la nang mu mang su pi thei ya bai dak pen ke sing ka rong ne kai pen ka chui non tu ta chi bak tu thei nang sing e tung ka ju nong le sing ka sok si nang teng nang lo pin ning ang ke ki ba ya mo hor lang ai he yin su mei mei la nang chui ne ya sing ka rong chi pi thek hem rin ki tu ki thak ta ne kam sam ma sap a ve mu ring sang very hem ma mo hor klarun sam phi du ta ale a ve ing ting ti very hem mi with the yang on ne la nang har chi bai ket pen ke hem mi si ching gum pet kan lam hun chi than ching ne ching yin non tu a ve ne thek long chi thek am it ka jong a hi yin si ma se lak e no lai hem dang te yi tu me pe pe chi kap tet pen ke Be so real, I would also like to request Mr. Christian Terod, the Fusi Trap, to accompany him. Ben guest money sami do alang lipan si putot kipi pa jirpon je pansi chini rilo. Moni po itu masih ti pen Richard episode dal mali itu. Neli han kadang beda sini no neli men ke Christian Terod di Fusi Trap alang itu masam neli tak kecuman kantung alang itu han perman pon nong neli ni sampai lo rasa labang somai ke paman penjipan neli tu 2020 ni kan pasti pori pon lo neli methan ke thegu e kan sin neli tak ke ba amasi neli lang lo kelong lo Karbi ratung ke theg gopik amasi alang itu han neli ke thekeda sedame pasiklang long no ba ba nek jo sedame aja sedame neli aso se rap madelun heloi pu gopi lo kula sobang ke pachini kang tung abang neli tanding ha o
setamene neli bang tek tek lo aka prek tum ke tek do la so ni la pu direct ke hang no invite no hang ko setame ala personally dam report jongjung kan kacaram nang ama hala samna ge lan chang wi setame la non son intur konong lote alang letum ato se Karbi ro kali per ke dang same tiklang dun tek pu la pen ele tum Karbi he tum same bang so per ke long rappers do tek lo chini dun lo pu la so je paklang nong pu la kali Karbi me ta represent nong pu kadu ka vepanta neli deposit representative na hin pen ingdeng plike brasir kep Karbi risonim so rongaje suri hinira inkoira ka thom aningkan alang lipan litum Karbi Youth Festival ahut Karbi Rapstar kepado panlong pa churu parpik lo kesi samai phu akahai General Singh Pro phana churu parpik lo lapen ke pini labang so Karbi Rapstar kepaman panlong final an kepado panlong ta kado ka venang litum Karbi anglong arado ana herjume panajoglo lapen la ancho takali arni ke me production alang litum YouTube channel hin pen alang litum production hin pen tan nang charap nang chetudon pada churu parpik lo lapen ke sponsored setame nang charap dun alang litum mahin pen on an pen nang charap dun pada churu parpik lo sar manpeng edo Dr. Tuliram Rohang honorable CEM KAC dipu lapen ke Sri Madhuram Lekhe EM akehai KAC dipu lapen Sri Johnny Timung akehai MSc KAC dipu Sri Avijit Crow MSc akehai alang li banda churu lo KAC dipu Sri CM Teron General Secretary Karbi Youth Organization Sri Mongol Singh Timung President Lumbajong Development Organization lapen Sri Kiron Tokbi akehai alang letum do an pen nang charam nang chetudun pen labang so Karbi Rapstar season 3 final ke paman pon long ke padu pon long porning sampik lo lapen ke kadu ko ve chepate bang phu bang phitum same aning sampik pik lapen ke lun he loi same letum Karbi long ke rank lok adet ason klang lo pu pini thek pon long lo la si la kadu ka venang le to mer jume lo la si pini neli hin pen neli deposit representative on hin pen Karbi Rapstar team hin pen kachuru pajer la pen ke kadu ka ve press media tam ta gawang pachuru lo la pen ke la puan si neli lam theng ton pon kok lo mane son bangke chithanek theda son yo ning karong mathe chithanek theda lo mane sami ning karong edulo la pen isi nut asami phan churu gangtung nili kapu lo dak la Karbi Rapstar long nang le duin puni chmata the ta me nu sami do ni phanang rabdun pe hedi chepate dun tha walang li nang than lo mangke nang dun lo nge lang li non nang ku ga joine pen ni nong chin pen man chi long lo pot ning arong pe kan lo nilam thi si pen ninjek theda lo de non nang li haide pen non aprang non kibang ibang sama nang li rason sonan ta ang han kithan bon son abar sa nang li piponji ma piponji lapen sonalam ne mithang non ne do bom madim long same inut bahini nang charli tum do la tamana ne juthan pon bom ti mane anules koson son ma la rap hip hop culture lang koson son BPC do ma lason charli nai ma than pon bom je pare pon bom lo la se ang se mo arpu lason inut bahini nang karju bang do te than ponji mithang the kan ke the kele lian ke bahini pi ma kitek lai je than je pare pon bom po Pachening pengi Charlie lang Charlie ya. lapen la so Charlie an gisung do Song nili class dun dela mati dinon ke lama ke. Son kam claim po lon Charlie pon bom po son log ya lo. de la non nang di tunang peneng bang lo same mon gan kaprek same nang di kaprek do same nang di son ke japon ji la son la penya to ado mana tama cinta non la obe kimi teman jaseme la non ke bang jilang obe kimi teman same nang di penya message ke yang tu do Dala nili lang. non kiwang jilang au kimi tumhan nili isi abirta nang pg ke lapulo nong se nang tum ta nang jarang tung la swing long apar pote nang li tum ta claim non ne son se guneti kan bar